Dağına öpel bir torhol dedi. Yamettik. Hala diyakana hayıray olş, ötürge olş, ötürletmiş mette adi sana. Hint iş daçu es mızış kulağını çok boğ dağlerin. Hadi yakandu. Ergonski zapovednik belloy bu. Yoktu. Takı hala düğün. Sayt şey şu halın tezlomliyor şol hırlaç şol İsa ve Mulayev. Geograf olmuş. Hıygar olmuş. İşte Timur Leçe bu. İnzal Mulaha işte çürüyordu. Değilse yakın. Mal gula ba Ahmeder ve adıymış da deyit. Şerif punsa vali ray. Mal adı klasik Senegal. Elhamdülillah çok xeyir xavattan bu. İşte halı okşar tuğba yok. Vağa! Şerif! Ha da bolu niye hay bol? Şerif, ve hal diyak şuga hani ratiysen. Şerif o. Es kayıkı mı diriyor çok şugara. Dalur ya. Deka dokum söyle wian. Ha, Magile la. işnet samo doğuşuz. Sana otur piş yok şey ya tamam. Поставив машину бывшего населенного пункта Отруги, мы идем по древней тропе по направлению Чокбух. Мы здесь ходили, знаем, что где находится. Вот показались водопады, которые находятся на двух речках Индер-Эли и Мерши. Тут прямо под нами я не успеваю в одну речку. И дальше уже эта речка имеет общее название Мерши. В октябре прошлого года, когда мы очередной раз шли к этим развалинам, мы здесь поднялись к этой тропе. Теперь мы идем специально по этому хребту, под этим развалинам. Здесь имеются развалины Белой башни. Развалины довольно-таки приличные, размерничные. Это будет первый объект, на котором мы сегодня проведем наши технические работы. Вот он. Вот я замер тут, она наурдываю. Башня сильно руинирована. Она находится на хребте, который спускается от бывшего селения Отруги к реке Мерши. Была выложена из огромных обработанных камней. Вот это развалины этой башни. С этой стороны стена хорошо сохранилась. Вот это южная стена. И вот западная.
где-то здесь она сохранилась на высоте, где-то на высоту примерно 2 метра, до 2 метров. Главное, ты оловиканская рыба. Милуй. Мачи Амар, спелеолог был главный. Яс. Поработав над первым объектом, проведя там технические работы, идем дальше. Спускаемся по хребту. Здесь древняя тропа. Она ведет в ущелье реки Мершхи. И там у нас начинаются основные объекты, на которые мы сегодня и пришли. Явится сагуй. Шимаси амаруй. Тимур. خلص اسدوي. شو خزدور. واتر هتخوي جوير. شو قاسن حامد وروح. إذا لا تشجعشن. شو دي استيقظ؟ إذا قطع يو قاشن. تيجي سليف يو. أرسي على تبيو باش نخلّه. Ha, ich sag dir, ich sag dir, ich Alhamdulillah, kompleks. Gut şöyle şunu. İda piyan dikleş bu. Ahmet kiz gut şöyle, İda gut şöyle şu şun Muhammed bin dukti ayin qoqal. İşte goyan İda. Hille. هاتو خسته شلو هر سنة ميت شغل دعوية قد سلام عاودنا يقن خزل يا هو قد سوى اللي تخزح ها أول Мы приходили сюда по этой тропинке. Это тоже своего рода так, с обеих сторон с этой тропинки два родничка. И вот прямо по курсу развалины боевой башни. Одна стена, один угол, вернее, сохранился где-то на высоту 6-7 метров. Но мы сейчас проверим точно. Проведем замеры. Это комплекс бая. Тимур, ажал, это она генишен. Это легче комплекс. Это доктор хажа. Ömettik buğla, çok seriyor. Nisven buğla. Enti dağılıyor. Ha du. Dağılıyor. Sağıyor. Kompleks khil. Sin khairser allemaal uit zit dan. Siga wel bir boy. Siga qoqalu. Qoqalu siga. ها على ما أتوا الورتكش. أقول زكاة ما قاصد شو هاي.
Sedime çuma tatlar. Azan olçu çu tatır. Aha, hakaya çu beke. Водопады на правом притоке реки Мерши. Vallahi rahat Muhammed Emin. Tamam koyuyor tiyeni. Sen de sigala bola 90 on. Второй этажи уже. İştemettik. Sa şi gal khilla. Her letterge melkaş khilla qolla. Bar meter diye dolş. Diye şi gal khilla baw khilla laq şa gal khilla. Dik yok qap khilla. Yerç o khilla o smekkayin khillar. Ense iş bor. İşte bukhul hada oxtir merş khidu. Aqa doktor hana yer qap bini doktor han gotosi. İşte adüyedi doğuşta. Her metkiş o qırmızı halk etten metk xərcin ninxilliqir. Hırğap. Hins hömettig çok buğar. Yok yurttan yok yok otur xillir kediru. Tak otur ol çaldı yokta. حالها وقنا قناعات اوغن خلير سرتش داخير تول درون خيكنير خذ في انواتر تغن دال قاش تقوز وي سنه سرمتكش دال مقلح يسخن جاب بيش فدلش بيربنا قاسي حل مقيتشن اشت كوتو بو نعت اول بيسن İşte خير سرشيو الحمد لله نتيجة وخزيو إشت قلبي يدع يردن ينخل خيشلو شقرش المتق لقى كومبلكس يا بابنا لقى تقو يتدايش çok boşu yoksullar kok otur. Sikte üç var söyle Mahmedi. İşte aboş bu. İşte mettiler. Her mel kaşkardık kon. Hamet ditir. O çubuyaj bu. Hagar ya. İbu al. Çoğu bu al bu.
Aylan kuşu açıyor. Aylan kuşu yer. Bu değil, tavuşu bir açılı, yok şu yer. Aylan kuşu. Her tam da keşneş. Doku ev. Log. Muzak yolçağı. İşte ev. Hala paminalni kamera ev. Kaçtık. Gitmesine du. Et yeri tav. Çoğu buğ burada ötük. Kızıyırlar. İşte yakıl gen şu. Kutaya yağı. Sen zaman şu kutaya halil hılla işte oldu. Toyun da halil. Ben yakıl işte ol. Çünkü yağı akış. İşte yok şu Muhammed. İşte şu hat yakı için bu da ak. Dikkat oluyor, o küp tuğdu o kadar mı? Aynen. Her dedaschi en dater idee haar complex in die at edu actually shi qo equator yuhi ender shin khana khilla khlir in jodqol die at swalash ist shi melkashdu da her melkashdu daschi en dater her hin tagan bilgaliyli qo'yin kaddi qo'yinlar alhamdulillah. İdağıt yer, tav, çet yer, şu bir bu sacım. Elhamdülillah, tahin zamettik. Çok bu, çok şul. Rağır oturuyor, hatta kaçıyor. Hala, şöyle kuzu diyek. İdağılı şul, bağ yol çıkar ha. Sırtış diyek. Kuş doktorş, geçse doğuş. Kuş doğudran kayakkan söm kişine. İşte tıkçan idağılı yaşlı. Keşneş ulağlarını adölüyordu. Hinse, to diğer sak oturuyor, tot ederiz. Sigat eder, sigat bağlı hadi yakın ettik. Biz kuzah. Hay. Dostlar, dersler doğuş. GPS, PVS'ke yaş. Teknik bağlı yer koyduğuna. İşte bağlı yaşlık. Yellow. Ari, water khillah. Çok hoş. Masuk water باويو. فر استقامت خلال لسانيو. إذا لا ترجمه تخوتير. تخوت عبيال ستير. فينش دقم قلت ديال سيا. شو لقيت شيء. هنسا تغن أوه. بيشوا بيلش آخره يقول باويق فر لا ترج. إذا نرج بخيرايو. إذا واحد وشيرج. فر بخبعو تغن بيلقى لاقن. كانت إح. تغنيستي بيلش بيش. هم بيشتق إذا محتاج قدر. بعينش خلال ساعش. شيء نالكس يا بالا بنوي هينسلي إتيا غالي غالي يسن خيار شو إسلامتك يا دوستش دي أشتغني يسكبيلش بيشبو وبيلنا قوستي لا يزني أليسخان Veka, da je zina? Kornja. Жилая один лязин. Жилая один. Комплекс номер 2 или Билгал Яхтар. Alhamdulillah. Tamam. Biz diyalog oturuyor. Yatılmış beş. Hadi o şirk. oturuyor. Her lefterge böyle bağıyor. Vayın tamam bilgiler. İşte bekliyor. Yani şu Allah ihtiyaç. Hel çok tedbir vermedik. İn ağır hadi hoşnut. İgöter yol şababin.
Vindt het heel complex ja bola binnen. Ja что mest lacha sa melkashdu. Dit ja bus met vier boog iets sertashdoos. Daar moet la. Dakke heel complex ja goed dan. Siga hat sa bau gale of smettu. Zedemin. Идем к очередному объекту культурного наследия. Это солнечный могильник, склеп, так называемый. Очень хорошо сохранился. Это второй сегодня подобного рода объект, культовый объект, который мы сегодня выявляем и над которым мы проводим технические работы. Этот склеп я видел еще года 3 назад, 2 назад. Был я здесь. Снимали мы тут, ходили. Тимур! Своеобразно. Тоже двухэтажный, двухъярусный склеп. Очень много костей. Поминальный камер 13 двухэтажный خلي ديك على الله كده. سبر دي لا يا جانس انت رغيشتي اديك شوش اتياتشتو ستوري خالمش اردقوي قزا حال خلور دلاح يح ما بيش وبيلخ تبنير قزا نستغنى ربرو كوتريو طبعا بيش حدوشتو إذا تصنع إعداد يلدر يق بخيك وتراحة يالخ بعوه هلا احترق كي سنة يشتع بدك متر فوق ينجلو كنا بس بقى كي سنة يستحق تدغنا جري ماشي الدنيا شلات شو تحوط عبالة بس بينغ جيمهم شيء أنت جا يقوم شيء نير إيش تقول لعال نشخله أو اللقطة هذيك يوق وترخله إيش دق فين إيش دق زادي سن لاش يوق زادي سن أربو غنبو هرا باين على يسرقه الصحابي أنش خلانك ساقوتو ورم خلقوا يقبوخش شيء زين وشو واين شو غالي شو بوخش سقطوا نعقل لقصقه انت يق حلقه يق دي هاسيا يق شي غالي حتى يق يربو مش درش لو دي يعني يق غالي الحمد لله وزاح تغنيتك بيلغش بين دولتها ينسى يروح نقح تلقى لي قطع ملكش دو سكليب سوت يدون تقع بغربنا تشخلاني خيشو ديسن خيتاني هذا دو دار المقح Еще один склеп на окраине очередного хутора. Вот развалины очередного склепа.
Rogierç, Tağanı, Kaç Lerenç, Yaharç, historik, arhitektürünü kalmış yolç. Kaysi gabı bir şpa belks bina hinse yok hiç düştü to yok çok şey search doğuş kant ya sat boğ beşe işte adı hoş kalani diyas ya dol jim halu khirdu khitagan doq po doğuştu dala uma dat تخونوق يصحابش يناير فبراير البته hiç yok am bu Kaç tane diye. غش قيستوش بيش بو خرو ايه прыжок года ел şu koyasnek Model. Yavza yoğuş. сильный прыжок ел şu koyasnek İstumdu hit emettik da şu dissene akıl diye dol diyezerdu yok adam kısa dol diyezerdu yok kısa dol diyez hala döydü koy havul Timur tikşmağı По слову! تعال اسمك حسوا شيء ابو مسلم يرجع طباخ كواد إلى وكوا كهبا إتانجن هين ورجع باقة شيخ سلوش Haşişo halk Öktebir başta oğlun sokuşlar İntağına yok değil Kuşka çıktık Benim damı hizmet diyor Çok hizmet diyor Elhamdülillah İşte Yok koşu yakşavda du Söyleyiş Mahmut Emin o İşte zuqa hala değil Mescid kompleks Kıyır kış Ya bu ala beni
çok çeşitli abwabin. Hadi hoşluktu. Elhamdülillah.